Ma'am Krumzari, Adom Yangris Impact News ni Impact News ki Manung HUTNA Wahengbam Lalpal na Ma'am Putan Mosari asi Manung HUTNA connected topic Manipur census may face delay or deferment have any. Masi a speculative statement have tare Manipur gi hoji Manipur census taunaba all India gi na to poni do Manipur gi su a par mo in census taun process tor pasi masi yaroi NRC to revolve the Manipur census to yaroi haina Manipur miam na maroina civil society organizations na how we hosting mam oraga Manipur maroina valley district sing da oina di koi census ki training to sing si hojik si defer to kiba cancel to na kiba tare except koi hill district na tan tare aduga maroina Manipur gi 14 CSOs kab tare 14 CSO gi losing sing na koi New Delhi da satlaga hojik si maroina ngarang si Minister of Home Affairs ki Nordic Advisor River Ajit Lal go na kiba Ajit Lal go na sida Manipur miam na talibu demand si matang da makoi ma khadi yam positive response phangi haba gi dong ba wafum lak ba tare aduga maroina Roughly, yam tuna ko Union Home Minister Cha su unana bhona gani hai reports ma leire adu amrom da Union Home Minister Cha de hoju si New Delhi da leita ba tare ma si hoju ma si West Bengal da leibi report am leire aduna riam na responsible oiba Union Home Minister amna hoju khoi gi station thadu ga ha New Delhi da leita bi da khoi chat la leire si karmam gi no ha question dum su ang song na leiba aduga maroina BJP gi Manipur gi BJP gi khoi gi NRC mu census committee gi delegation ha ba tare Manipur gi na state home minister Govindas yauraga khoi gi Manipur gi MLA mu su party gi leader खरसु हजिक दिल्ली दा लेरगा दिल्ली की तोंबा लीडर्सिंग उनबगी पोटम लेरे है तारे दुबो मियामना एक्सपेक्टेशन तौबना खोगी यूनियन होम मिनिस्टर गुम्बरा प्राइम मिनिस्टर गुम्बा यामना खोगी मरोइना रेस्पोंसिबल ओइबा लीडर्सिंग उनरकद्रा हारगा टेक्सटाइल्स मिनिस्टर उनबगी वहम लाखपदे हजिक मियाम मैकेडी अचोबो बैकलैश अमसु लाखपा तारे अदुबु तसिंग मणिपुर हजिकसु मखाताना तोंबा मियाम अमसुं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग हजिक से मणिपुर पुमदा NRC तौट्रिफाउ सेंसस तौबु यारो NRC अपडेट हाना तौगदबनी हाइना इहो मसु याम लेप लेतना अनबा खोंजंग संगसनबा लेबे पोसिना मरम ओरगा मणिपुर दा सेंसस तौननबा पोट अम संगसिलेबा सि मसि डिले तौरबा याय हाबगी अदुगबा पॉसिबिलिटी अम लेबदुना मरम ओरगा ngasi टॉपिक्स लोको सबनि ngasi टॉपिक्स दा खना नैननम गिदम इम्पैक्ट न्यूज की स्टूडियो दा लेंसनल लेबरिपसी आइगी गेट थंगबा लेबिस ओजा डॉक्टर धनबीर लाइश्रम सोशल साइंटिस्ट ओजा धनबीर अहमद रावसै ओजा धनबीर हेक थंगना अनि सो पेलिस इलेक्शन बिरिबा ओजा R.K Anand कोइ ओजा फॉर्मर MLA नि ओजा अनमस्तांग ओसै ओजा आनंद गेक थंगना अहुम सुबह पैनलिस्ट ऑन इलेक्शन बिरिबा ओजा एलांगबम जॉनसन पॉलिटिशियन ओजा जो हमस्तांग ओसै आई हां मुको सेंसी ओजा धनबीर लाक्सु ओजा धनबीर ओरेना हजिक सी मणिपुर सेंसस से तौननबगी प्रोसेस संकल कांदा मियाम की अपामगी मायक तो मसी तौबियारो हैना अचौबगी होम लाकबदी हजिक सी सेंसस की ट्रेनिंग तौबो क्या हजिक सी येथोकना ग्रेब दा तोकना ग्रेब ता डिस्ट्रिक्ट खरदा अदुम खरा चथाब नतरा अदुना हजिक सी लाइव फिल्म सी तोन बे एंगल दगी हजिक सी सेंसस तौदनबा NRC हां तौननबा हजिक सी खोंजम संगसली हैब तारे बरोइना मियांग मार्केटगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटगी इन मे बी लीडर तोन लीडरसिंग मार्केटगी बी मसीदा possibility of koi delay koi census delay torpo ki possibility si hojik si yam sauna lein lobra kamai thami ningo jatan Lalpal mai census se si Manipur gi di crux of the issues di mane hai tar kari noi da si togi kan da illegal immigrants sing ju konjan be pot legre ko konjan bedu da census adi army leji bo loi thi do ni da ko konjan beda delimitation gi potung la di sit mang thok mang jin gi myam wa tho om chu leire na adagi toxin gadi NRC ju neglect tor ku siya dana aduna Manipur miam na khwai dagi hena census sida miyang thamai je masi defer tor di atai ji nu preparation loi to banang ni dana ko okay sem sabanang ni adugi ayam su miyam gi adumai lei bijane ko aduga tobu toge di ma di khoi Manipur thoi ba wa tho miyam ji gi ngor di defer to adu masana yare akhoi na hydra ju moina tor ko dong ne me ki di home na ko Madam the census say Ministry of Home Affairs ki makhato guneva. Aduna census 1948 lay dena ko. Aduda hoji lairisi da se Assam da moigi starter iho lay kan da moi 1981 to de dena. 1991 da dum tawe ko. Adai di tongan ba Jammu and Kashmir ju 91 to de moi ju 201 da to hi dum ko. Adagi Nagaland ju 1951 to de 61 to mo. Okay. Ye to dum do ye theba. Arunachal Pradesh ju 1961 to de 71 to ba. To give me am dugi magi maram kari no har di militancy gi irang leiba adagi law and order phattaba khotaba admai loi pi ba. Hoi Arunachal Pradesh ki budi terrain sing do tribal administration ji matam to yam phajan lei tabagi problem lai kholi hai ko. Ada hai sing ji khoi Manipur di loin to lai ram ne ba.
militancy ki problems ju lei adegidi magi ethnic conflict level ki problems su lei na cha law and order si ma menam ta dre si gi khudamoi na district lansan ya da si da cry no masing thi joi se yum tha do ga relief ken da lei da cry no house ki enumeration to do se aduna adugum mayam du lei bani na best option si koi defer to sin oye defer to si mayam loi pam nei go okay ade mayam na ju lang is jo dune ba so karim kan da defer to ta ga di census to we kana bu su lei bani na koi da mangza ga dra koi sel thungi film do ro development do ro have ko sam thori kamai tham bini hoi adu bu chume akoi ju census mang da to gi de na maram di to gi de my law and order kari mayam dai gi to gi de na sam ga to gi de to ne ba aduda sida yengba yarije hoi mi kok thira matung da magi paisa thadabagi chang project ising gi supply water supply electricity kari adegi welfare scheme kai mayam tawdabdu mi yengaloi tawdoi na mising du yenga ada handaki census of phase moi ani thong torise ahan bagi do adudaga moi questionnaire moi kuntra mari ne ba car labor TV labor kari magi standard of living ji wang ba ne ba lo yengi ne ba adai sing phangba phangda ba electricity mai than ba gaina adu me amdu yenga planning da kaida semga chagar pagi por budi sai tara du mong da tawdoi ni chume ba adu da adu gi chawkhat khongthang du tawne na bagi mikok thi gi bada somda khoi gi yellow mi me am je loina mutpagi film da lei mangga da ne hele ba mang bu na to mutpa adu gi kanda ne ba tawno reise kai noida mayam noji expert sing na pa bada karigumba census handak tawraga delimitation je mathangi 2027 gi 29 vote nang na tawdoi ne ba adu tawrpa kanda di sit si am thi na mong ta na dre haibadi khoi gi da tampaki da kunthra ga taru mo kuthra manga adu maina moina estimate taweba aduga kuki gi singa sai khoina sungwari sabada union territory labor territorial union territory labor tamdo ada moy ahum gum maleram badagi sumanga de taruk sumagala nipan adagi hoji tara ma nei ni na ada hoji ki haiba mo delimitation do de nearly 16 mu lagi be haiba okay ada naga di amna pharak ta ba ado schedule caste ki budi ani gumba ama henka ki basu yai gan haini ko okay oza do hoji si maroina civil society organization ki kangu masu hoji ni delhi leiraga koi ajit lal unaraga hoji taksan bi pot am leira si positive response phangi habagi pawsu dum phangi adu amarom da khoi gi bjp gi haigadra ntraga government ki haigadra satliba khoi gi leadership si na di maroina miyamna khanbana khoi union home minister gumba prime minister unagadra haraga textiles minister unakiba masi thodokna mari lena dabra hai question do miyam hangnari si adubu approach civil society organization samsel liba monga koi leadership na samsel liba monga approach masi gi effective obagi mong si kamai ui usa khoi gi kano sina sidagi sapi ba MLA manga ko aidi khoi gi leriba film sida yam chaithok sin to buju si kan irem lemdre yam di thina di ngalndre ko hoi mana khoi gi giriraj unari textile minister ji unabaji prime minister da de home minister da mana pawdam gani haibagi report pudi moina de pudi pi ko adubu kharadi CSO jing to bugadi manadre CSO jing unai jina minister of home affairs ke advisor ne bako ajit lal je ada mai yam kuina ju wari sane moi ji ko wari sana matung da leiri ba film ji yam seng na piba ji moina piba na helam ni khale okay kai noida khoi gi lengak pa le jing se manipur gi issue hoji le jing se yam ka na kumna khangde ba ado CSO jing je sida direct deal tor ba kangbu hoji gi 14 CSO gera de JFD gera ko moidi yam phajana khangidana aduna moina wari du phajana sar matung da ministry of home affairs ki officers jing ju yawridana 3 PM dagi pung manga bu sabai di pung ani ne ba pung ani ha ji yam na tra adama sita moi phire ama numini ni huni manung da lok thol ba yai ga su sage advisors in pi dana aduna sida moi wari sana bis da illegal immigrants ki matang sima issues yam phajana kupna pi ba aduga NRC ga foreigners act ki matang sida demography imbalance or position moi yam phajana detail thami ko adu sunday da di national president unne ha BJP ko adu Monday da di Amit Shah unabagi appointment lobagi pot lei ada khoi gi MLA lingbi ba mayam do se Govindas ne Ibomcha ne adi Dr Ranjan ne AK Ragumani ne Pawnam Gojen ju yawi ko moi gi na hojik matam ji da Amit Shah du lei tab ju da
मागी राज उनरम बसुयाय अदुई मतुंग द मोय अतोप कैबिनेट मिनिस्टर जुमया उननी हाय को different angle दगी तक्सन बया ना अदु लॉबी तो बगी दि दरकार वे केनो दा हयें एनआरसी तोरता दे कोई व्हाइट पेपर पुथोरपा दगी दि सागी 1955 की सिटीजनशिप एक्ट टू सेमदोरपा हाउस दग पुथोरकनी देना को अदुगु मयाम दुगी यंगा मयाम वारी साबुदी याम फैबे अदुगा अदु माइना उनबदी असेंबदी खबर द हापिरोदमनी प्रेस थोइदमने सी प्रेस द थोलकांददी खोगी सेंसस डिफर तौबगी तकना बचखरे हारगा टेक्सटाइल की उनरे हादि अखोगी मणिपुर की हैंडलूम की पोट फगनबगी वांगांदब मानबा रानी भी केनो तौबगी को अदुगु मियामना मोय कथेका बिने हाइने अखोई दे एनआरसी की तु ए अखोई हैंडलूम की रानी भी की दो इन तौदोरे ना हायबा अदा आइजे अदा इना हाइफे तारगा ओ इमा इबे जु ज्ञान दि ताबसाने खले को अदुबोक्ति लइए दो CSO जिंगी स्ट्रेटेजी जी चुमी अदुबो तंबंगम दे मोय लेंबिर मोय मंगा जिजु ख्वाइदगी मणिपुर द खंग हाइबदा सकनायबा खोई खुद ठेक्तना थाबदा मंगोंदगी हेना सिंगबा हाइबजि लेट्रे हाइबा केस सरना लुसिंगा चलिनेबा अदुना अदुम फरकनेना तमाय थमजे ओके थासे ओजा नो आई मथंग सी आई ओजा आनंद लासे ओजा न मंडे नुमिसि होम मिनिस्टर उनबगी कोई अपॉइंटमेंट ऑन पोस्ट सुले अदुगा कोइना फंगबा सोर्सेस पाव मतुंगना मिनिस्टर होम अफेयर्स की मंडे नुमिसि मीटिंग अमसु लेबनिना यम ये मरोइना अजित लाग वले सनाबसु पॉजिटिव रेस्पॉन्स हम फंगमनिना अदुगा सेंसस येथोकपा ड्र येथोकतबसिसु होम मिनिस्ट्री की अदुगुंबा थबम ओइबनिना तसेंग मणिपुर की सी मियाम की इंटरेस्ट डिफर तरोकद्रा हाइबगी थाजबा अमा यम होपफुल ओइबा पोट अमदि अदुम पावम फंगी कमाय थमिनिंग ओजा ओजाना ये एक्सपीरियंस तदी ngasi koi ngasi yamna burning oina achoubo movement na moina ngasi laktuna tori mayam singsi way back 2000 gi cross talk rum matung da junating da thok rum matung da khoisu I su one of the key haitare koina DRPP na democratic revolutionary people's party na koina regional party on float hoge matam sida sigi khoigi ana sit initially akoi 1980s dagi M2M skok adagi matam dagi foreigners issue laki khot bidi di loi laga for the last 30 40 years 46 years more manen kalisi ge movement system lai aduga akoi na politically step on norm se tamoi bo bina he was then the same all political parties ki invite orga koi state ki issue se swai da yam choba outstanding hagadra yam no maru issue ma koi so in la ani je thenani se koi gi maru in census ki 2011 adugi mamangi 2001 and 11 gi mathang thang lakpas ta ko si koi si problems thol kane have se koi identify to gi koi gi political discussion da hai tare I was a BP matam the vice president DRPP ni later on koi party unification la ko but MPP la ki but then I was hai tare koi congress join to gi wa from la ki ko ado aina haining idi si gi census ki wa from the proportionate over among the not the population growth especially in the hill areas the some artificial growth of haitare mamam naga sahim the ngang trying to pok if film black bagi the bagi proportional la ko to mamam very artificial see oi thuk ngai leiti hai si gi da sida basis or ga matam bagi pirakiba 2001 gi 2001 ne koi census ki report se yamna see unnatural way na khoina challenge the way na lak padagi ma se khoina matam the koigi laigidraba koigi Manmohan Singh gi mani he was the prime minister and we met him ma koi mau nei degi koi Sonia Gandhi unai ati mathang mayam maru in census ke related to home gi koigi cabinet minister they related to mayam so loi unar ka ji bani ECI bo election commission of India bo inform to koi loi no ma team moina sal sini mayam so loi convince onor kan that then matam gi matam gi congress matam da haitare center the congress pai matam ne ado khoi gi representation ha ga khoi gi view to moi am seriously lor ka da adu erga di high population growth maru na naga area sauri chakbi ga rong yam yauri adu so si yam na mase point out to hu chumen khale ba khoi na population gi recounting to web jaga se why it was only kari hani kari mafam ahum khoi gi naga areas da ahum to holaga to pa haidi live TV by the cookie na kare hand ta jaga da hengar paduri why it was dropped have questions what was the intention of the government of India is matam sida
Sium so Kushu do Matam to the Hungeba. Okay. Now this has become more pronounced now. I know Hining is Sigi Gabam Asi Prazaga, Matam to Toki, there's a Sigi links here. Communications, I know some Mr. Willow. I wanted to hold a press conference myself. I was so that it becomes clearer. I don't know how it came about, how we went along all the way till date. I see box the Kamai or Kigese. And I hiding in the government not so adamant. I can see governments my luxury Mogi behaviors and taxagadavani. And Manmohan was very receptive. Home by river, home in charge, this census of this is overall in charge, the home Kalak training. Man, CRM is this to put him in 9 or Ganda. Decision low about political party level, low wave. Just be deferred. She deferred to Senate or go Matam to the Mogi Congress High Command, Yauri High Command, in the sense Sonia Gandhi, Madame Sonia Gandhi was the UPA chairman. Then Manmohan Singh was the legislator, Dr. Manmohan Singh. Masu Yam Kali had a quality problems. I understand the Togzeba. Then I really defer to Sena moratorium high terms the moratorium 2026 for Sigi, it's 100 Tamnavine, but under low give decision never. Okay. Then quarter Matam General, I think you Sida see census the Savino Thomas moratorium Tamasi, a queen interest for a group and section the petition the court Amadung consider. Later on, Sri Ahmed Shah during their time, Sigi moratorium open up the floodgates and no never. I see we have Kangbam Sangeva. Ahmed Shah is responsible. My Manipur to Bukandi, India say Himalayan regions and Manipur is also included. The remaining states and union territories like me, I'm sometime 27 March ka doida Muktone have slated for that admit I know hiding it Manipur gi problem the river Atopa state problem of Manipur. Can you law and order problem heightened state never say literally there is no law and order. Law and order is later but Wahengbam Lalpal Samson Bay one lady later neighbor. Anything, anyone can do anything. I know quick national highway say Narang like no quick Sri Kemsan my mimia mama my tie going down. My mama come with my arm yargomado is high my arms appear and up to the just I know as a gimmick the harrow they boy am war already, but it's like that. Pukil saying no honest when the Praza some Prazana Sapung and Mabrangam river walk from there, so walk from Wiriba. See, ma'am, later consider why we should have census. Census to we can't have a discussion to economy, economic status, decide about the per capita income cap from the income cano helpfully way. Must census should take place, census should happen, census to good the idleness of a Census Act, the Census Act 1948 is a period. Miam census over. The only say NRC question like NRC is a critical question. Why NRC? NRC and basically object to I say. I was the instrumental in this 1951 basis fixed house. I was instrumental. Tamoy period in the line per Mikamu, and since the command of CA, advisory they were also involved. Some negotiation that was a Pumari Canada meeting her formally. Quickly combined to say inner line per became a loom, the same sequences in a line is Bengal frontier regulations in the sufficient just the paper tiger near the top of the area. Decision was taken. Okay. A quite low at the man so high at the time, a quickie population jumps. I see I'm related to going to policy. It's very related. Let everybody use the knowledge. Population jumps in 1950. India, the Quisi, Lotion Grain, Mercer Grave, Matungsida. 49 51 census of all India. Manipur include the web. Census to NRC. Okay. I think village authority record me. I'm the base program. I'm the NRC there. Census there. I think village record me. I'm the base program. 1951 in a sea screening. So whole target population growth in 1961. Suddenly jumped over artificial population. Senior crisis. We Manipur city see the background where the Loma same state with 1951 the basic cutoff year or guide or Timanigi government versus the agitation line movement the line but he Sigi can say Matandugi former CM
Tamu ibu bi tengon da anan you take care na tor ga ngon interest to bi ba ai same su thata ni pa do matam loi to bi lo se mai matam se si me am ya nar ka se that was decided then and there we maru biren matam we former CM haite he was also behind me anan nan to dai support to ne haram mi ne ba when he became CM he changed the goal post haita 1961 da kamai tor mi noi se okay akhoi di we bore the brunt tamu ibu bi akhoi matam da INC matam se da same the yadadana 1951 base we see the cookie MLAs mayam cookie population mogi like hiba mayam no those Manipuri integrity the thaja mayam se lo and rosa here minister including minister all the Nagas all Maitis everyone unanimous decision loroga matam the house the pass the protection of Manipur people's bill and lakri neba that was basis 1951 neba I 1951 the karugi kana mogi I sing Saba Karana 1951 Chaknaviar guy say, what the hell does he know? Makari Hangeba, Maranga, Myanmar is a refugee man, suddenly upstart when it's the MLA we shall do, we shall allow Konjao shouldn't look indigenous population, the Maitis and Nagas, especially when Nanning by duty. Stop them. Okay. See, they have to be moody yet, Nanning in Yang guys here. My fire pan, get up Matam the Kuki, Emilia Mian, Mui Cookie leadership, now leadership, Namati leadership, Yana, Bor common ground, Lakakada. I know Tabadi, Nasi de Coche misplaced a week table. How can this happen? 1951. Government official document, that too, under the supervision of the government of India, to do Manipur, the Tokan and RTI, the record is not available. That's no excuse. Masik mind to be the Tigapagi inquiry in Matok Tariba. Okay. Maran living in the way that anyone, Amo, record destroy to most, but it's Tokarina. A Koi records in Mahan Biadika, the Koi label, give they say, Maitis, especially Nagas, indigenous population, may am thinking like future, the very existence here. See manipulate or cancer with threatened the reader. Okay. See the Lana, NRC to Hudana, 1951, the Digi Horga, Kona Karikari nationalized or Pokolok citizen or by the due course of time come, Taudiado, ma'am, like citizens who are Piaba. I don't see the citizen or Indian citizen, Manipur or Kanda Manipuri or Kanda Indian citizen or man, Manipur to Gaini, a homeland in the Bantam. Do you think it's agreeable? I did that mainland year, the no man since Korean scholars, Indian citizen, Indian citizens or get the Ariki to know you will not agree. And Manipur is up money, and say settle the refugees with Jalcre. And then the city, they don't want this to happen. And I sit on the Notokana with the socket right key. So there has to be some arrangement for them. 1951 Tokana, Matamda decision or Kana. A quickie law passed over say 1951 the base of say the high cast with the Iran Treasurer Sanpur. Some people got my governments of Delta Diatamina when a violent or no mission or Amatoricati Adam Kapakra de Mia Crescire. My Zalak to the maybe young man the song of Kakino or Kursu, my exactly out of me mapan can to live in him. A quimatum the Madam Zadi Hybado, Bibum Kurimakangi, all responsible citizen of belonging to different communities, Cookie Ubia, Ubia, Naga Ubia, Loina agree to Roga, Moida Tauri by action law justified the way I to mean like her name. Why did Biren go to Charachat and provoke them? Kari agreement and my government same yana, no liter, color, cookie, Kakalo, no you political man, no you consider to only have BJP, not only Biren, little government, not wrong. Okay. And their leadership. Nasi Aduna, I quit the palm, but in signing a question coming to that. I know what is the current hold on the other who doing it because I was very much involved with this. In the depth of the Genosi issue, say crush, I was involved. I know come and was shed on the neighbor. At the smile like Congress in Matamda moratorium Tambado, Amitsana, open up to Tokre, open up to win as if floodgate hungry, Iran says something like that. This government, Amitsa is in charge, Ma Hugi Lady situation, President Kamini, Ruby Kangwido. He has associated as Home Minister for the last how many years? Ma Lui Kangmani, Masi Kamna Mana, he should order. Sigi Akui Manipur context, NRC update Togdana, census go ahead to Vaisia. See Aquina Matamama Indiaga, Aquinisan, I am Pandaya Panmani, not that I have anything against them, but you turned the Gitna, Bangkok Declaration Tovudo. So Quiggy ceasefire extension will cover every part and Tokana U turn to Nang Tokido. My to Masis U turn to Woodon Amitsa. Okay. They must meet Amitsa if necessary, they must meet the Prime Minister. A quick team is in hiding, say, I know, I cannot open the tape. I think we declare the MLA, I'm sure, moving party can Masa both can on the way to the Saturday Palm Day. They should
Prime Minister office hit the with the again. Okay, We want that. We want that. And that's the way hello have. Okay. That's the way party had okay have. Moi party the game Manipur can mean Ludro, which Jati can mean Ludro. Why should I be still a BJP? Why should I be, or for that matter, Congress will do? Tambobi will be right. I see him talking about party Haro gave by Manipuri compromise or have. That kind of mentality, though, I was a key with BJP leadership, the parliament. They are not coming up with that. I quite expect them to wait the woman there. The woman, the Maramorga, I quite say, we have been played, we have been manipulated, politically manipulated. I mean, issues in Manipur, territorial integrity, unity, where is this? I said, to Aratham is the. To I reckon is the okay, because I'm going to replace the. I don't know, lady, I know hiding it, I know stress spinning it, I displaced of the 50,000-60,000 Mamma lady, Mayumaka, resettled Doctor. I think Moish right at they also should be allowed to come back to Manipur in fact. And now, who should Charsan do the country come to Salem, the Simi, you start census properly. Akoi identify foreigners, may identify to Seba. That through that, say citizens, citizen, the high grade foreigners will wake up to neighbor. They all will become Indian citizens. Okay, Manipur that is the trend. CSO, leaders in Johnson Johnson, Marina, Masi Amit Shagi, Magi, Togdang, Magi, big responsibility. I do like the census. Touting at the NRC to was him now, Manipur in the context, Massima, I for the other point of if defer to Utagadi, the first camp when Totino, NRC to consider NRC, CD, Matam didn't some report them away. I don't know, when a sanction the post of more in the CSO, leaders in the sanction process, Masi Kadai for Yuna, Quiggy, possible we will be the sanction in Lowy. Come at a meaning. Ziki Boroina, Quiggy Lalpal. Quiggy Tasing Badi Carmine to get a cookie NRC. Tawdring the census to have a census to itself to Hana land late. Adugi Kanodumusu Husipawa, Sendoctree, Adegi Amana. They get a growth at 236, 169 Boyo, 100 Poyo, which a quick arrow. I do not have the crying up at the Aikogi census Tanana, Chakpi Karonga, Quake Hangzoi blocks, some divisions. So they sit around. Village messing 71 Mulay. Although state gazette the Fongapomatam the day 108, 71, 50 Mulay, can up double times, 3 times come Oigram. I don't know Karai the Noma Cosi manipulate or Hadamadium saw later than Haitari. And Asamgi NRC fail or Dushidra. And reason they had the my meduna, my me to Hapton never honor matam the day Sak my Nagidana. Lising lakh ni fuller and badigi lakh kunda under in 19 lakhs. Adana I could the Munna Yang Bumchangina figure the Kaida. They Amana I could political class the lady, Maru in a ruling class the lady, they get quite CSO some Joe station to remove the not on the chapter more. I could Narendra Modi say, Messi Pura above everything ma say hack the soap upon by Yadadona. Manipur state की context से लही बसे कोई मैंने करे यार रोई माँ है दी हाउसिंग बीजेपी की leadership है ताकि state की leadership ना स्वाइच तक कई को ना हन ऐ notice कहीं होता dialogue ता हाउ करे को हाउसिंग पाव तो मोई response उदे है तारे को से ऐ कदम हाइजे के को नोई पूरा fail हुए कि नहीं कहीं उमा मोदी वांगांग दर दिया ना मतंग दा फागी की ताइट सुम ताऊरे बको कोई किसी फागी सुनते मणिपुर मियाम की aspiration से Home Minister and talk the solution with the Koti Pamse de Boko. Okay. Yasu Yaro, Haitarako. Or the Home Minister na may 30 git dil torpa the fellow redana. I the realistic point of view to the Sukarakana Seba. Mana dil to the Wahengbam de Aduga Prime Minister gi office in a Sungao Harega de La Lacadore Boko. Okay. Maram the Akoi framework agreement signed Tomatum the Arend of Unupam Laki Manipur interlocutor. Mage ahan basep introduce kaino. I am the Prime Minister of India. I represent PMO. I don't require Home Minister. Naga political dialogue framework agreement signed matam the lak pa khulak toga huzik Manipur gi asok jawna critically or kan lowri ba khoi gi mui miyeng ani se masi sine ba khoi aduna ekoi di samna harab da koi CSO sing chat pa matam da ye jise haije kare de na ngasi jo haige koi CSO sing unata ba yaroi Maroina stakeholders sing effect organization sing hade Maroina group sing leader sing unabiu 2015 ke December da unagi badu de ngasi fa unadri
almost 11 years sure ko adu mathakta manipur ki concern se home minister amit shah na tawni haiba se si yarakta bom la hai ba okay si ki framework mental frame political framework se sidagi mapan thokpom chang hai ba si ki manung de adjust tawni haiba du di lalakadore pa ko aduna madu ki broader picture amada ubangam jatra ka di BJP issue my leadership state ki leadership questionable ho raha hai tare aduna mina noi se hanglai ni harpa mutu saw no question am lakadore mina noi hanglai ni paid government ni harpa mutum da noi ek to bangam de home minister no sum dil to yaro em ni ngam dra di fail ori sidi hanjan fail ori se bu kai kanari gi prime minister husi magi PMO office involved to gudum ai koi gi chali ba CSO sing jisu che thabi ga de directly tharo right on the face unaba yai natra yate seng na ta hello prime minister office prime minister unaro hai na good unaro hai ro praja tam tare ji kuiman gre de all political parties who is get up to biro NDA na ta boy delhi re sapiro yadre dana yadre hai do ta hai ro ba kuiman gre ba khangtap ta sum thami je ko odo san yam responsible ba khoi manipur gi oina su BJP gi nraga government ki lei ba minister home minister am yauna MLA sing na new delhi laga textile minister unaru ba sima tang si kamai respond to textile minister una ba do moi context to wangang hai di irrelevant oi gdori maram di manipur gi welfare scheme gi mari leina na govind das na people statement di yawe ba aziki matang da adubu baduna moi tongan ba engal lam oram gani but aduna se ko so case of lakpadi BJP की secretary की मागी कनो तो दाइन उबे वाने को BJP की मोई कनो तो दा अदु मगना relate तो बुद्धि ओई थे को अदु वो लालपाल कोई न खंगा तो बुद्धि ngang je sunu uninge unaje only men India darkar le ani khakta ni PMOD ga ami jaga atai sidina thoina koina unare hare ga su yam important instrumental mi khara le ko aji koi moi notice ki security advisor une aji kano koi national security advisor to PMO go koi noi na ulabam thoi in khale ko adu unara matung da 10-15 days leishinu tawudabu prime minister di unage na thabir do na sida ja unaroi haire dana unutaba gi di unaroi haire hai tare do mai am siang na thambam change ko adu ko prime minister sina pura manipur se hat pura ma ga ta songna sana ba ya tilai khumbi gi thap tai ta khan ma dong no ure ha ba koina uram da budi ya ha ba tauri ba thabak sing jina sida isra lai ba sing jina mai chokri do gara tu gidra khot kidra na khanja ba de gi hai tare ko wa nga mo su ngamje da ba miya na su khoroba hauji census tau doi si nampu da census tau tar ga de already hana ai khoi gi di 9 subdivision chingi area sing da tau hana supreme court case am chakrani all political party congress jawri da leta ro political party mayam chalaga pending tor ka anda 39% da re kano club tor kan ahum khak supreme court na admai fix tor ba lemauri ba taruk tu di aduna hajiki 9 subdivision have as entire hill district of manipur ne hamne si khangbi ga dau ne haba haidi almost cover torgu mun haba aduna adu su recount tau da ba madu rectify tau da ba wrong data du da admati database da 2011 da tausan gra 2011 da nahan ekoi gi sum taunaba matam da among the ST ko sisu yamna interesting point amani 80% of the group amana nomenclature under the nomenclature cookie nomenclature makada scheduled tribe quotas 80% moi phakar ne ba lemauri but 20% will be with the nagas only to adu itaragadi kadai the nom soiratro haidi 2011 gi matung da recorded koi number of unrecognized village hengalak pase 499 gumba hengaleba churachanpu alone aduga khengjoi subdivision hairi base 2011 da kamain to dona census tana humdrama pan khak lai beduna kamain to dona gazette official notification thola padana madugi almost 3 times kuma hela thola ya aduri behind the scenes kana no hoba okay manipur ki achau ba pham pairi ba IS official me mc kana oi grage ba adudi noina makchik madugi collusion am leitro aduna nampu hapu da tawrakan da aikoi se sugum base khanghau da bai tare ko adu hojik kanan chumdo na sense na chumdori ba manipur state gazette chumdori ba hangma ya ba wa hang ne adu karai da yaure ino record on official data on phone lay news
ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯅꯤ तो अदु इतारगदि अखोई साथैना सोइरेबा अदगि अमुकसु मु हौजिकसु को हौजिक सेल्फ एनुमरेशन ने तौदैसे फिजिकल वेरिफिकेशन तौंगमदबदगी 2001 दा अखोई ngomग्रिनेबा खुलाई पाइबे सिंगना फू गाड़ी थुगाइर नुंग थोंबे तालकबदि नत्रा अखोई ngomगिदो ngasi अदुगी स्टेज अमा अखोई मैनेज तौबा ngam ओवरकम तौबा ngमबा ngasi याम मनु हंजम चिंगी जगह सिंग द कोई चंगा कांदा फजना थबक तौबा ngमदोरिब्रा अखोई एनुमरेटर सिंगना अदुगुम्बगी ग्राउंड सिचुएशन दे असेसमेंट रिपोर्ट अदगी एसआईबी करिकम के होम की रिपोर्ट कमाइन चत करे अदुम सो हजिक सी अखोई सिगी सेंसस की ट्रेनिंग सी वैली डिस्ट्रिक्ट दी अयामा कैंसिल तौरगा हजिक सी सिंगी दी दुमुक चथरी है अदुनबु सी कमाइन येंगे सी अदुनबु मणिपुर कैबिनेट ना अथुबु मतमदा वारेप लौदबि यारोयबा ओके डीसी ना मागी कन्वीनियंस दा मागी मत इम्फाल ईस्ट इरांग लांगे ईस्ट की सेंसस लेपे रे बिष्णुपुर लांगे बिष्णुपुर लेपे यारोयबा once cabinet edition लौद्रगदि सुमाइन तौदना cabinet लौदि census थिंगबदि ngमोय मरमदि मादि पूरा union list यावबनिना अदुगु census की exercise ते मणिपुर गवर्नमेंट ना मोय वारेबम लौजरे cabinet वारेबम लौजरे मदुदि कोइ सुमाइन तौदना मतम खरगी उजिजिक लोरेबा कोइ situation खदुना defer तौरे postpone तौना बा वारेफ लौरे हारगा सेंटर अदुगी वारेफ तो पूरा सकदम नत्रो cabinet वारेफ तो पूरा सफम थोक्तो ओके अदुना होलो इना हनबिरकनो होबा ओके अदुना अकोइ होलो इना हनबिरकनो अदुगा अकोइ सेसो सिंगदी इसाई संदा कोई खरा चप्पा मतम दा दे कोई सेसो सिंग म्याम वालिको लेडी मैम से नोइना बक कदरकान प्राइम मिनिस्टर से कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निक दो बने ओके मरमदी प्राइम मिनिस्टर कुइमन गरे चाही मरी सुरकतरे अहु मखाई हेले को हाउजेक फावदा पार्लियामेंट रेफरेंशियल कोई वा खरक्तंग ngangiba adu kuma natana military ni panga ngang tuna tasengna manipur se tasengna lution ge haibegi magi adu kuma seriousness to koi prime minister da kainoma determination ama leite dum tawre heba aduna kuki ge kari wari sana su khangde degi naga kai wari sana khangde maitai kar naga wari sana no khangde tongan na koi je sum thammakanda sigi status quo se sum lela kanda election tongni amu haijen ba only no issue no kamain tong ne ko ju gyam mem ta de ba ngarang ngo ko gi bjp ki कार्यकर्ता हाइफेट याम यावे ngarang ro chat pada uja bada ko adu dimapur yore mau yore na harao ye do ngasai yu kuki gi ko gi human rights ki body amna mung tawre dana force peace service kai dong ida lasting oi roi ngarang chat ki bodu pura ko gi security na yu mo ga chat ki bani aina haiba nate ko ngasi official oi na moi gi statement am to le dana कुकी ह्यूमन राइट्स काउंसिल हाइब्रा अदुना थोगलेब स्टेटमेंट दुदा अखोय ममी तारे हबा अदुना कदाइदनोमा अखोयगी मिसिंग अखोयगी खरा कनोमा पार्ट अमा यौरी हबा अदुगी पोर्ट चिनेबा अदुना मदुगी पोर्टु करिनो हाइतादे गवर्नमेंट गी एक्शन दुनेबा कॉम्प्रिहेंसिव होइबा मी नोइनबा इंक्लूसिव होइबा ngasi गवर्नमेंट से ngasi थबक से अमु कुकी अमु उनरुबा रे नागा अमु उनबा रे मैते अमु थेमबा अदुदी कमाइना खोइसे कमाइन दौदना टेबल लमा दो पोरकदगी कनाम पोरकदोइनोबा अदु गवर्नमेंट ने इंस्ट्रूमेंटल लोबम थोक्त्रो वारेप ति नहाने हौदा हाइजने गवर्नमेंट ने नोइना बक सॉल्यूशन ने हाइदे लानगनेबा ओके थगछि बदन मरो न स्टेट गवर्नमेंट की माइकेडी की सु हाबा दरे सेंसस सि डिफर तौना बा कैबिनेट ना चपचाना वारेप फ्लोरगा कोइ सेंटर द खंगन ब मथौ तारी अदुगा मसिदा होम मिनिस्टर अमित शाह खतंगना हाइबि इशू सॉल्यूशन बियारो मसिदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सु वांगांग बताई माके वहम फोंदोक बताई प्राइम मिनिस्टर मोदी न हजिपोक तुमिन लरिसि करिगिनो मा वांगांग दबा यारो वहम दुनी मता साइदा तेनो ब्रेम तलुजके ब्रेक ति काम थोनजर कैंपेन स्पु इंताले